Sedite sa sobom 2 minuta. Sedite i zatvorite oči i pitajte sebe kako se osjećam. A morate biti iskreni. Nemojte sebe lagati, meni je super, odlično mi je, super mi je, imam karijeru, super stan, dečka, devojku. Budite iskreni. Zaista, možete sve ovo imati i ne biti srećni. Pitajte sebe iskreno kako se osjećam unutar sebe. Možete čak i puls proveriti. Kakav vam je puls? Da li je ubrzan ili izbalansiran? I tako ćete videti kakve su vam emotivne navike. I možete odlučiti da krenete da imate izbalansirane emotivne navike. Daću vam samo jedan primjer kako vaše emotivne navike mogu da utiču na vaš čitav organizam. Ovo je samo jedan primjer. Ako se zdravo hranite, vežbate, spavate, pijete celera, ali ste stresni ili tužni. Ovo će uticati na način na koji dišete. Skupit će vaš grudni koš, pod tenzijom će biti vaš grudni koš i zbog tih osjećanja i vi ćete disati plitko. Plitko disanje znači da će vaši organi dobijati manje kiseonika od onoga što im treba da bi normalno funkcionisali. Kroz duži vremenski period ovo će uticati na rad vaših organa, na balans čitavog organizma. Ovo je samo jedan primjer. Dakle, izbalansirane fizičke navike, ali i emotivne navike. Možete recimo krenuti da primenjujete meditaciju. To je jako dobar način da izbalansirate svoje emotivno stanje.